vrlo je teško isprogramirati sebe da se probudiš i da si svako jutro sretan. I čak sam tu, čak me ponekad znaju naljutiti oni ljudi koji užasno sebe forsiraju, pa i okolinu samim time, da budu sretni, jer kao ovo što svi znamo kao sreća je stvar odabira. I zaista vjerujem da je na jednoj razini sreća stvar odabira i da je sve zapravo stvar je u tome kako i što si posložimo u glavi. Ali je ponekad jako teško biti sretan. Evo, i možda smo se probudili jedno jutro i pada kiša i 5 nekih drugih stvari nam se poklopilo, jednostavno nismo sretni. Ajde sad ti sebe natjeraj da si sretan. Vrlo teško. A onda opet u drugu ruku ti se sigurno zna desiti, zapravo svima se nama zna desiti, meni se zna dogoditi, da me preplavi neki suludi osjećaj sreće u nekom najneočekivanijem trenutku. I onda zapravo shvatim kao da, ja sam stvarno jako sretna i evo, tako sam sretna da sam sad ovdje i da imam priliku ovo sad tu doživjeti. Ne znam, najbanalniji primjer, jako volim trčat i ako je prekrasno jutro, ja sam jako rano u Maksimiru i super je zrak i super je sunce i sve je divno i ja se znam zastat na sekundu, okrenut se oko sebe i pogledat to sve i reći wow, kako je ovo divno, ovo je onak... Ovo je kao tako divno jutro, ovo je tako divan početak dana, ja sam tako zapravo sretna osoba da sam sad ovdje baš u ovom trenutku i da sam sve ovo doživjela i kao wow, život je lijep. A onda opet jedno jutro se znam probuditi, ne znam, čmrlji kiša, sve sivo i katastrofa, kao ne da mi se živjeti, ubit ću se. Tako da... mislim da definitivno sreća je odabir, ali da je to nešto što je, kad ti to pročitaš onako u jednom članku, tebi to sve je super jasno, ima to logike, ali da zaista kreneš tako razmišljati je to jedan težak i mukotrpan proces i treba doći do tog. Mislim da biti sretan je danas, mislim da je to predivno. Znači uz tu neku ljubav, osjećaj sreće, biti sretan je zapravo, to je to. Sad, malo tu dolazimo do skliskog terena. Mislim da se svi kao ljudi vrlo često znamo fokusirati na ove neke instant stvari koje nas vesele i da vrlo često postanemo ovisni o tome, a zapravo ne razmišljamo o ovim nekim većim stvarima koje će nas dugoročno učiniti sretnim. Također bi trebalo se sjetiti da kao pazi što si želiš da ti se ne ostvari, jer vrlo često neke stvari za koje mislimo da će nas jako usrećiti nas ne usreće. Nego upravo suprotno. Mislimo da možda za nečim toliko žudimo, trudimo se, radimo na tome i onda kad se to napokon desi jednostavno, ne znam, ostane nam neki osjećaj praznine i shvatimo da to zapravo nije to. Ali, evo, ne znam, to su neka moja razmišljanja o sreći, ali na kraju mislim da se sreća ne može univerzalno definirati, to sigurno ne. Mislim da bi svatko od nas trebao malo zagrebati duboko u sebe i pročeprkat malo po nekim svojim ladicama i zaista se pitati što je to što mene čini sretnim i što je to što će mene dugoročno usrećiti i na nekoj višoj razini, a i na nekoj ovoj banalnoj, svakodnevnoj, ne znam, mene svaki dan veseli to da se prošećem, pa onda ću svaki dan to napraviti. I mislim da bi zapravo trebali, kad dođemo do tog,
težiti tim nekim stvarima i zapravo se fokusirati i na te manje stvari, na sitnice i zapravo se svaki dan biti sretni radi nečeg. I paralelno s tom srećom, paralelno sa srećom, ja bih rekla kako da prolongiramo sreću bi zapravo trebalo bi biti više zahvalan. I mislim da je to jedan pojam koji treba ići uz bok sreći.